Yes, reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu hani kwibendera TV nitwa Umukada twinjiye makuru rero yo kuri uyu wa gatatu ni tariki ya 6 Kanama muri uyu mwaka wa 2025 amakuru araza kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turaza kunyarukira mu bice bitandukanye ariko turaza kwanzikira muri Kivu y'Amajyepfo muri Fizi tugaruke ku mirwano ikomeye cyane yongeye kubura hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo muri ibice. Turaza kubirambura, turaza kandi kunyarukira muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugere muri teritwari ya Masisi tubabwire ko hadutse umutwe mushya w'inyeshyamba hafi ya Mweso ukabangori guhungabanya umutekano w'abaturage. Muri Kivu y'Amajyepfo mujyi wa Uvira abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye guhangana bikomeye cyane muri Runingo, bakaba rero n'ubundi bongeye guhangana n'igisirikare cy'irwanira leta ya Kongo. Bertrand Bisimwa ni perezida wa M23 akaba na vice president cyangwa se vice coordinator wa Alliance Fleuve Congo yatanze rero umucyo ku bwicanyi baheruka gushinjwa gukorera abasivile 169 bose. Muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Rucuru imirwano yongeye kubura itongo ikaba yasize abasirikare bagera ku 9 abafarigese barasiwe muri iyi mirwano, abafashwe bugwate nabo ndaza kubababwira muri aya makuru. Muri teritwari ya Masisi kandi turababwira ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bongeye kuraswa n'ubundi n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kurasana, akaba ari imirwano bivuga ko Kongo yabereye hafi y'ibirindiro by'abarwanyi ba FARDC muri bice bya Nyabyondo. Ibi turaza kubigarukaho nituza kubona kanya turanyarukira no muri Sake tubabwire ko muri Nyiragongo hafangaha ya Nyiragongo abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye guhangana bikomeye n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo abagera kuri 15. Biravuga ko batakaje imbunda zigera kuri 15 kuvuga abagera kuri 15 bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakaba batakaje imbunda zigera kuri 15 zose, zikaba rero iza asigaye mu maboko y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ngaya makuru tugiye gusangira muri aka kanya hano ku Ibendera TV. Nongeye kubaha ikaze mwese mu bice muherereyemo, abaherereye mu bice bitandukanye mu Rwanda mwese ikaze, abaherereye mu bihugu bitandukanye bya Afurika cyane cyane abantu baherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abantu baherereye mu gihugu cya Kenya, abantu baherereye muri Uganda, abari mu gihugu cy'u Burundi, abari muri Zambia, mukomeze kugubwa neza rwose hano ku Ibendera TV tura abazirikana. Uyu wundi watwandikiye yatubwiye yuko aherereye hehe, hari abantu badukurikira abenshi baherereye muri bihugu bitandukanye, mujye mutwandikira mutubwiraho muri rwose kugira ngo tujye tumenya n'umuryango mugari w'abakunzi ba Ibendera TV mwese aho muherereye. Yes, uyu nguyu yatubwiye ati imperere ahitwa Nyanzare ni muri Bwito, ni muri teritwari ya Rucuru, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu baherereye muri Rucuru rero twizere ko mumeze neza rwose.
kandi kuba mudukurikira n'iby'agaciro ntimukagire ngo tuba twabarengeje ingohi. Abantu baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ubwo twihuse cyane, abaherereye muri Norvège, Canada, mu Bubiligi, Ubufaransa, mu Bwongereza, namwe ikaze muri aya makuru. Mu kanya tugiye gutangira ku buryo burambuye. Yes, twamaze rero kwanzika muri aya makuru, n'amakuru twanzikiye muri Kivu y'Amajyepfo, muri teritwari ya Fizi. Turababwira yuko hongeye kubura imirwano ni hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo zifatanyije n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Ni imirwano y'ikaze yongeye kubura, ikaba yongeye kubura ku munsi w'ejo, ikaba rero n'ubundi aha mu rukerera rwo kuri uyu munsi nabwo imirwano yongeye kuba hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe zifatanyije n'abarwanyi batwirwaneho barimo guhangana na Wazalendo nayo ifatanyije n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Iyi mirwano yabereye mu gace kitwa Basimunyaka y'Amajyepfo, ni mu murenge wa Rurenge, ni muri teritwari ya Fizi, muri Kivu y'Amajyepfo, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu misozi miremire ya Fizi na Minembwe. Amakuru aturuka ahabereye imirwano aravuga ko kuva isa 10 za mu gitondo, kuva isa 11 za mu gitondo, n'ubundi urugamba rwongeye kwanzika aha muri bice, aho n'ubundi imitwe ya Wazalendo yo mu mutwe wa Biroze Bishambuke iyobowe n'uwitwa Generali Derife Karembe Ngoma hamwe na mu mutwe wa Congrès des Patriotes pour la Défense du Congo iyobowe na Generali n'abagenerali bari autoproclamé. Uyu rero akaba yitwa Medika Mugoko Jeremiya. Aba rero bongeye kugaba ibitero ku barwanyi batwirwaneho, akaba rero ari imirwano ikomeye yongeye kugaragara mu bice bitandukanye birimo Masha, Kivumo, Irumba, Ruhemba, Kahwera na Kamimbi. Umuvugizi w'abarwanyi ba Wazalendo yagize icyo atangazaho, yavuze ko koalisiyo yatwirwaneho n'abarwanyi ba M23 aribo ngo bateye ku birindiro bya Wazalendo biherereye ahitwa Ikwirumba, ariko ngo mbere hari ibirindiro byatwirwaneho, ariko abaza rero ngo kuba aribo bahaherereye. Kugeza ubu ngo ntiharamenyekana imibare y'agateganyo y'ibyibasiwe cyangwa se ibyangijwe n'ibi bitero cyangwa se n'imirwano yabereye ahangaha. Iyi imirwano ibaye nyuma y'amakuru yari yatangajwe n'abarwanyi batwirwaneho bavuga ko Wazalendo na FARDC bafite umugambi wo kubagabaho ibitero ndetse kandi bakabigaba ku baturage b'Abanyamurenge. Ibyo byose rero bikaba bikomeje kuba mu gihe ibiganiro by'Idoha muri Katari nabyo bikomeje kugenda bijya imbere. Muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turababwira ko hadutse umutwe mushya w'inyeshyamba ni hafi ya Mweso. Kaba rero uyu mutwe urimo guhungabanya umutekano w'abaturage ku rwego rukomeye. N'amakuru yagiye ahagaragara
kuri uyu munsi aho bivugwa ko umutekano w'abaturage bo mu gace ka Mweso gaherereye muri sheferi ya Bashari muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagaragayemo impungenge nshya mu minsi ishize kubera umutwe mushya w'inyeshyamba ukomeje kubangamira abaturage. Amakuru yemezwa n'abaturage batuye aha batashatse ko amazina yabo atangazwa aravuga ko uwo mutwe ngo ugizwe n'urubyiruko abayobowe n'uwahoze ari umurwanyi mu mutwe wa Nyatura. Uyu yaje ngo kwishyira mu maboko y'abarwanyi b'intare za Sarambwe ariko nyuma aza ngo kongera kuvamo atangiza umutwe we bwite. Bivugwa ko abo abarwanyi bashya bakomoka ku bikorwa byinshi by'urugomo, ubujura, gufata abantu ku ngufu, guhungabanya umutekano w'abaturage n'ibindi bikorwa by'urugomo. Haravugwa kwiba amatungo y'abaturage, gusahura amazu y'abaturage mu gihe cya nijoro ndetse ngo n'ihohoterwa rikorerwa abaturage b'inzira karengane. Abarwanyi bo muri uyu mutwe rero ngo bambara imyenda isa n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyangwa y'inyeshyamba z'abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bikarushaho kuyobya uburari abaturage bagakeka yuko ari abasirikare ba leta ya Congo FARDC, ku rundi ruhande ngo bagakeka ko ari abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ibi rero bikaba bikomeje kubera urujijo abaturage. Ku rundi ruhande kandi abaturage basaga 47 barashimuswe ngo barishwe ntago bashimuswe ahubwo barishwe ni mu gitero gikomeye cyagabwe ni inyeshyamba za Wazalendo mu gace ka Tambi. Uwo mutwe ukaba rero nawo bivuga yuko ngo waba ari uwo mu bwoko bw'abawazalendo, bakaba rero bakomeje gushinzwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ubwicanyi ndengakamere mu duce twinshi two mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka dukomeze n'aya makuru tuyakomereze muri Kivu y'Amajyepfo mujyi wa Uvira. Ariko mbere yo kugera mu mujyi wa Uvira, reka tubanze tugaruke kuri ya nkuru twababwiye ivuga yuko Bertrand Bisimwa ni perezida wa abarwanyi ba M23 yamaganye ibirego by'ibiro bihuriweho by'umuryango w'abibumbye bishinzwe uburenganzira bwa muntu biherutse gushinja uyu mutwe kwica abasivile 169 muri teritwari ya Rucuru nk'uko biherutse gutangazwa n'ibiro ntaramakuru Reuters. Aha rero akaba yavuze ko ngo hari ibirego bishingiye ku makuru yatanzwe n'umu FDLR uzwi ku izina rya Murumba, anenga umuryango w'abibumbye gutangaza ibintu utagenzuye kandi ngo batabuze uburyo cyangwa ubushobozi. Mu mpera z'ukwezi gushize ku itariki ya 31 Nyakanga muri uyu mwaka w'2025 nibwo ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters basohoye inkuru ivuga ko igitero cy'inyeshyamba z'abarwanyi ba M23 kibasiye abahinzi n'abandi baturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kikaba ngo iki gitero cyarahitanye abantu bagera ku 169 mu ntangiriro z'ukwezi kwa Nyakanga ngo nk'uko uyu muryango w'abibumbye wabitangarije ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Umuyobozi wa abarwanyi ba M23 yitwa Bertrand Bisimwa akaba yatangarije Reuters ko bazakora iperereza, ariko yongeraho ko ayo makuru ashobora kuba ari ubukangurambaga bugamije kubasiga icyasha gusa. Mu kiganiro yagiranye na Voice of Congo ni ku munsi w'ejo, umunyamakuru yamubajije icyo avuga ku birego byo kwica abasivile 169
ijana muri teritwari ya Rucuru avuga ko ibyo bimeze nk'ibyo bigeze kuvugwaho muri Kishishe. Agira ati uzi ibyo bakoze Ikishishe, bahimbye inkuru bashingiye ku byo bise ubuhamya, barangije batangaza inkuru. Ni kimwe urebye kandi inkuru ntiyigeze ibaho by'ukuri, kubera ko twabasigiye Kishishe igihe runaka bananirwa kwerekana aho twashyinguye abapfuye, bananiwe gutanga izina rimwe cyangwa kugaragaza umwirondoro wa buri muntu wishwe bavugaga kugeza n'uyu munsi. Bertrand Bisimwa yakomeje avuga ko ari ubwo buryo bwakoreshejwe bahimba inkuru ivuga ko hishwe abantu basaga 169. Aha yagize ati kuri iyi nshuro baravuga iki? Baravuga ngo twakiriye amakuru y'amasoko runaka, no kuvuga amakuru batigenzuriye ubwabo. Izo nizo ntege nke z'ibyo biro bihuriweho by'uburenganzira bwa muntu bya Loni. Baravuga ngo twakiriye amakuru avuye ku muntu wigenga. Ubusanzwe iyo wakiriye amakuru nk'ayo ukora iki? Urayagenzura, ugakora iperereza aho byabereye. Turi kumwe rero n'umuryango w'abibumbye hano, MONUSCO irahari, ibiro bihuriweho by'umuryango w'abibumbye UN Joint Human Rights Office biri i Kinshasa. Kuki badashobora gushyiraho komisiyo y'iperereza yo kujya kugenzura mbere yo gutangaza ayo makuru? Bakanatinyuka bakavuga ko ari amakuru bakesha abantu runaka. Twe turavuga ko ari propaganda nta kindi. Bertrand Bisimwa yakomeje avuga ko kuri ari uko ibyo bintu nta byabaye ubwabo ngo bohereje itsinda ryo kujya kubigenzura ariko babura ibimenyetso. Agira ati inkuru ubundi ivuga iki? Inkuru ivuga witwa Murumba, umuvugizi wa FDLR uzwi mu karere, wagiye usohora inyandiko za propaganda. Ibiro bihuriweho by'umuryango w'abibumbye Kinshasa byafashe bishaka kubigira inkuru, ariko mu by'ukuri bisiga icyasha umuryango w'abibumbye. Yakomeje agira ati twababwiye ko bafite uburenganzira bwo gushyiraho komisiyo yo gukora iperereza kugira ngo bagenzure ibimenyetso, ariko ntibagize ubutwari bwo kubikora kandi nta nubwo bazagira kuko bazi ko ari propaganda. Bertrand Bisimwa yakomeje avuga ko amakuru bafite ari uko muri biriya biro bihuriweho by'umuryango w'abibumbye bishinzwe uburenganzira bwa muntu harimo umukozi w'umunyekongo ukorera umuryango w'abibumbye umaze igihe akora propaganda z'ibintu bitabayeho. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters nabyo byatangaje ko bidashobora kwemeza ko ubwo bwicanyi mu buryo bwigenga, ariko ngo imirimbanye yaho yavuze ko ifite abatangabuhamya bemeza ko abarwanyi ba M23 bakoresheje imbunda n'imipanga mu kwica abaturage benshi. Ngibyo rero uko byifashe. Abantu 169 bose ngibyo ibyabo. Hanyuma areka dukomeze n'aya makuru, dukomereze muri Kivu y'Amajyepfo mujyi wa Uvira. Tubabwire ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye guhangana bikomeye muri Runingo, bagahangana n'abarwanyi b'igisirikare kirwanira leta ya Kongo FARDC nabo bari kumwe muri koalisiyo. Imirwano ikomeye yongeye kubura mu gitondo cyo kuri uyu munsi tariki 6 Kanama muri uyu mwaka w'2025 mu duce twa Runingo, Kavimvira na Sange ni hafi y'umujyi wa Uvira.
muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bagabweho ibitero bikomeye n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC. Hagana saa 11 za mu gitondo umutwe w'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bongeye guhangana n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC muri bice bya Runingo, aho abagera kuri 3 mu basirikare barwanira leta ya Kongo barasiwe muri iyi mirwano, abandi 7 barakomereka bikomeye. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba nabo ngo hari abagera kuri 3 bakomeretse bikomeye cyane muri iyi mirwano. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero muri iyi mirwano icyo twabashije kumenya nuko bakoresheje intwaro zirimo za Mortier 82 mm, RPG7 ndetse na za AK47 nazo zakoreshejwe, mu gihe abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC nabo ngo bakoresheje intwaro ziremereye, ndetse bivuga yuko ngo bagerageje kugurutsa drone ariko bikaza kurangira ngo isubijwe hasi, gusa ngo ntigeze iraswa, ahubwo ngo babonye abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo gukoresha intwaro ziremereye, idrone ngo bahita abayimanura, ahubwo nabo ngo batangira gukoresha za bombe. Kugeza ubu ngubu rero ngo bakomeretse bakaba ngo abihutanwe muri centre de santé ya Runingo kugira ngo n'ubundi bakomeze kwitabwaho. Bikaba ariko ngo byaje no kurangira n'ubundi bamwe mu basirikare bari bagabye iki gitero bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC basize intwaro bariruka. Bikaba bivuga rero ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye imbunda ziri zo mu bwoko bwa AK47 zigera kuri 11 ndetse n'ibindi bikoresho birimo n'amasasu. Biravugwa ko rero ngo abaturage bagera kuri 2 nabo bahasize ubuzima muri iyi mirwano. Hanyuma rero n'ubundi gisirikare cya leta ya Kongo FARDC ngo babonye urugamba rukomeye, baza gusubira inyuma batangira kuyabangira ingata, n'ubundi birukanka abasubira akavimvira, aho n'ubundi ngo abari bagabye ibi bitero baturuka muri teritwari ya Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niho twerekeje. Imirwano yongeye kubura hitwa Itongo, n'ubundi abasirikare bagera ku 9 ba FARDC bakaba batagendekewe neza n'iyi imirwano, naho abagera kuri 6 ngo bafashwe matekwa. Mu rukerera rwo kuri uyu munsi tariki ya 6 Kanama muri uyu mwaka w'2025 y'imirwano yongeye kubera ku musozi wa Tongo, ni muri teritwari ya Rucuru, ni mu mirenge ya Kibumba na Bweza, aho n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye guhangana mu rugamba rukomeye n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC. Biravuga ko aba barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC ngo bari bacumbitse mu birindiro byabo ahazwi nka Poste do Gashanzu. Ndi ntambara rero cyane imirwano yamaze amasaha agera kuri 4, aho abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi barasanye bikomeye cyane n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC. Muri iyi mirwano ngo hakoreshejwe intwaro ziremereye n'izoroheje. Biravugwa ko abasirikare bagera ku 9 ba FARDC barasiwe muri iyi mirwano. Bikaba bivugwa yuko ngo aba barashwe, nubwo barashwe ariko ngo nago bitabye Imana, ahubwo ngo bakomeretse, nubwo bivugwa yuko ngo harimo abagiye bacika ibice by'umubiri. Ku rundi ruhande rero abagera kuri 6 ngo bafashwe matekwa, naho abandi no kuvuga ngo abo ku ruhande
rw'abarwanyi b'intare za Sarambwe bagera kuri babiri nabo ngo biravuga yuko bakomeretse, gusa umwe muri aba ngaba ngo akaba yakomeretse bikomeye. Bikaba bivugwa ariko ko ngo hari n'abarasiwe muri iyi mirwano bagapfa, nubwo magingo aya imibare yabo itari yashyirwa ahagaragara, gusa ngo ni imirwano yari ikomeye cyane yaba hagati ya FARDC ngo bazanye intwaro zikomeye, dore ko FARDC ngo yakoreshaga imbunda yitwa FAR6, bagakoresha imbunda zo mu bwoko bwa AK47 n'amasasu menshi. Ubwo abazi bijyanye n'urugamba kuturusha baraza kudusobanurira hasi aho mutwandikire iyi mbunda yitwa FAR6 mutubwire imikorere yayo. Hanyuma ariko ku ruhande rw'abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo ngo abari bafite intwaro ziremereye, dore ko bivugwa yuko ngo abari bafite ni intwaro zirimo n'ibifaro. Ni imirwano rero bivugwa yuko n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kugaragaza imbaraga, ndetse kandi magingo aya ngaya n'ubundi ngo kuri uyu musozi wa Gashanzu abarwanyi b'intare za Sarambwe nibo abahise batangira kwa kontrola, mu gihe abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC ngo babaye nk'abasubira inyuma, basa rero n'abatakaje aka gasozi. Reka twerekeze muri teritwari ya Masisi, ndi gukubita mbangura cyangwa se dukubita atunyarutsa. Muri teritwari ya Masisi rero habaye imirwano ikomeye muri ibice bya Nyabyondo, n'ubundi ni hagati y'abarwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ni imirwano yongeye kubura, ikaba yabereye ku musozi wa Nyabyondo, ni mu karere ka Masisi hafi y'umupaka uhuza Masisi na Warikare. Nimwe mu mirwano rero yongeye kubura ikomeye cyane. Ahagana saa 8 izo mu rukerera, no kuvuga saa 8 z'ijoro, n'ubundi habaye ukurasana hagati y'abarwanyi b'igisirikare cya leta ya Congo FARDC n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Aha muri ibi bice n'ubundi aho gusa ngo imirwano cyangwa se kukurasana kutamaze igihe kinini. Ni imirwano bivuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bongeye gusa naho bashyamirana bikomeye n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Gusa amagengo aya ngaya ibyavuye muri iyi mirwano bikaba bitari ibyajya hagaragara, ubwo amakuru yo ku mugoroba turaza kubigarukaho. Reka rero twihute twerekeze Sake Nyiragongo. Abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bongeye guhangana bikomeye cyane n'abarwanyi ba Wazalendo na FDLR ahangaha, aho abarwanyi b'intare za Sarambwe rero baje gutwara cyase kuhavana imbunda zigera kuri 15 zose mu gace ka Sake hafi y'umupaka wa Goma na Nyiragongo. Abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bongeye guhangana n'abarwanyi ba Wazalendo, ni mu rukerera rwo kuri uyu munsi tariki 6 Kanama muri uyu mwaka w'2025. Hanyuma rero y'imirwano ikaba yabereye ku musozi wa Murambi na Katare na Kanyarucinya, aho abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bongeye kotsa igitutu Wazalendo zari izongeye kugaba ibitero ahangaha. Ibi rero bikaba byaje kurangira n'ubundi abarwanyi ba Wazalendo intwaro cyangwa se imbunda bazijugunye, ubundi amaguru bayabangira y'ingata. Abarwanyi b'intare za Sarambwe amakuru aturukanga akabavuga yuko babashije gutoragura imbunda zigera kuri 15 zose. Ngibyo rero ibyo twababwira muri aya makuru, n'amakuru n'ubundi
ayo kuri uyu munsi yagarukaga kuri update zari zigezweho. Nizere rero ko mwese mwanogewe n'aya makuru, ariko mbere yo kugenda nyemerera mbanze ngusabe utereke like niba ari bwo bwa mbere ugeze hano, cyangwa se ukaba utari warabikoze nyemerera ukore subscribe. Mu gihe ukora subscribe kandi nukora ko kanu ka signe de la notification wemeze aho handitse all kugira ngo amakuru ajye agera hano ku Ibendera TV, n'ubundi duhita tuyakoherereza udatakaje umwanya wo kujya gushakisha cyangwa ngo amakuru akugereho yabaye umuranzi. Nshuti bakunzi bacu mudukurikira hano ku Ibendera TV, rero tuganye ku musozo w'aya makuru, nuko dusoje tubashimira cyane kandi tubifuriza komeza kugubwa neza mwese, Imana ikomeze kubarinda.